Emizaano gwa hagati ya Boni Consili Girls esiingire hamwe na timu ya Mpanga Parents ogwa bicho gubire guri kugumya omutindo gw'abazaana habwa timu zombiri guzanirwa ha kishayi kya kaberebere. Aha muzaano gwo gushyirwaho abarorezi bingi, Boni Consili etandikire n'amaani nukwo aba Mpanga Parents kweteba goro, rero hariho Rina na Mungu timu shira batebere goro buri omwe nukwo ekicweka ky'okubanza kuba goro 3 harusha. Ekicweka kya kabiri kitandikire obwo kochi wa Boni Consili Emmanuel Tujargayo kuhindura timu yona arikureta mu timu ensya kandi aba atukunda Precious na Nuwahereza Christine batebere goro buri omwe gutyo muzaano nukwo kuba goro 5 harusha. Ekigendererwa kya friendly rizezi nitufayo kuzimba timu yitu mbebe y'omurembe omanya enyuma ho tukatwine timu ya Citizen niyo yabireshokera ankore region yitu okatiro ntugeze ko kutereza Boni Consili Girls nayo ezo mwanya gwa Citizen. Ekigendererwa kitu no kusinga okigendererwa kitu etebekanisize national zaziyo nzija na Elite League first 8 teams za qualifying nora abana butwine kubari abana bato so ntubapickinga tubahereza za basari tubareta twendangu bagire kibayega. Boni Consili yahendira umwanya gwa mukago mu mpaka z'amashomero ga Uganda yone zabiro mu mbarrane yongera kwetebekanisiza usa Elite kandi yo Mpanga Parents netebekanisiza FUFA Regional League. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.